kiperlok kibasyong na jurong boss ginpan ma pipi singaw bahahir no na boss ya jaga gejat. Usembut Menteri Rangba Kajala Uba Presiden Tensong menta kesengi kalai terik ujemang arhajar arkulai ulakran parsi ba kala ban poi kepuar bagi seng san perthai kibadan hak sarkar kin hak ban weng no ia ladi naga sarkar syndrome lada kem tere banya tere lang bat ke NPP ula parsi akan ia da kabaong bagi kita kibasyang hajrang bos kila ban hak no da kajan Uba Presiden ru ulakran smooth scam ya kajing yo bun ki MLA ki bala ban penyaso bat ke parti haki kandidat sengi ki ban wan kajing lap election haso yang constituency kadang ya chat menta ka ganti haka ba kinong ya kun ki dan satang hinyo sengi shwa ban tap vote haka shpau terik ujemang Kung mga laong teng hakiway na kajilang kiperlok kibasyong hajrong boss kan mau ha ka don ka an ka ba ba ka ba mi ka bangiong na ka Ministry of Road Transport ka don ka we ka an ka ba hado kata-kata bakla tiak kamut ki driver kila baca kem la baca kai kela dah poi kata kanembar kabanga kwa banong kalongko kiperlok kibasyong na jurong boss ginpan ma pipi singaw bahahir no na boss ya jaga gejat. Kapor ka zapoy toyaya no ada kejat na Mario kumno pihap kan san na jurong kali yo hap kan san na teh na jurong boss kata ka bangamut ban ay ka kubor hapi barok kipat ba no kersan baki don ki perlok ki bawat ngap ki bala rikot ye kejikren badu prestun select play sibit janmit Padios niyo haki way pat ki parti bat maphi ng kong bara ya kanika kubo tok lam ta ngabugat ka kam long su kapor kaya state hadu kata-kata ngaw bhale ya kata nambar kapor kadang don lada pikla hadu kapor kadwe beje jongka sipau tarik rudang biangi tambah wat kela hadin ke saubaji namar bakapur kelakhan ngepi kela hitoi por dan biang palat ken mau baka jingkang jong ka parti NPP kade ka baple renghang mano hila banwan John batngi yatre sitom lang batngi nangba ngin ay ya kajing sensyar ka bapakatam kababit kababiantam nakabenta kipat ba jong kasoyong kasasi bat kumju ikipat ba jong kajalami kalajungi baro kaway daytang nakatakadaw bahaka for election kine ki party kabangiong ki party rik ki patiria kia persyang ban persgoto bakla lai paujat lai pauskit kumbaong ba wailat mene Syane siya soyong kiwan ki akbahe siya soyong ki kren kakten kabonglog syuk banya kren nray ngan ong yapi sywa bakin mi na sekretariat ki perlok MLA jongi ki badonlong haka sarkar ki bomday na kaparti jongi klem padyo bandisya hakamra jongi mama konrad bat kakamra madu prestun kimbi adalah ada disan napok kamrai mama kenrat kiwan disya sah kamrai jogi madu prestun nang takiwan sesoyong ani rendang la umba oki kawang maki kuplasya kiwan biang nga asya biang yaki kinwan kawang biang tambik pi kawang sebalan kawang rekam sebalan Dahil nakatagalaw nga o piko, kikme, kikpa, kikon samla. Ukonrat mga uslaw ba, ngidutya donem. Kampalat, banyak kapor, bangayala eleksyon hiyala dito. Kajing skaw kiya jo nga do kata. Kajing skaw kiyaw konrat hado kata. Kajing skaw kiyaw skaw ba hado kata. Man kaski, ngipersaman lekileng saudong. Hato himdon lem mo kajing snow bagseo kaliang yangi
tang nakakideo jong pi. Tang di ine te pi, ngimpan pisara na pi. Tang na ine, bandai tang kata, bakakular kabaskem, nakaliang jong kapati jong i, bangin ng ay syusyu, yakaroy kapar, hakane kajaka jong pi, haka konstituensi jong pi, kenang bahaw arhajar arpopra, ubadeng samlin umdod kamsyu bandakan bahas election. Kata ka din ka mga kwa, ba't ka bagi ang lo? Nakadakadaong ayay pagkan mahubiyang. Kipait ba nung soyong constituency, kiday kiba Don Boktam,